Hau tene muno matuko-ini mau gutiakinyete macini cia riu cia kwenjana na riyanjuire ya mundu yanenehaga kuri ciana maikaragirio njung'wa ukenjwo na magathikana kanyui thutha wa kwa thabuni mutwe na ndagika nini mutu ucio ukahenia. Mutino ni ati ungenyenyire kiundu kiria watunganaga na kiono ta kiria giatungire kanyoni wa ng'ethe amu arumagio bara wamwire gutuike kiongo kiu ni gikurika. Ona gutuika maundu maingi ni magarurukite na ukagea macini cia kiru cia kwenjana, muthuri Samuel Osotsi kuuma mwena wa Kisii ni umwe wa nini aria matuire macini cia tene iria cienjanaga wira uria urutite kwa makiria ma miaka 30. Wafanyia kazi mzuri. Na hii kinyozi yanga haina kufanya ati ineffect yoyote. Ino ni ofisi yake iretahwaga andu a kwenjwo amu enjanaga tu na ciringi 30 thogora uria rumbeanagia na mihuko ya aingi aria mabanga raini ndaya kuigwa cama wa kanyui. Mimi na kujanga hapa kwa mzee, kunyolewa hapa kwa mzee Thomas. Huwa ananinyoa ndevu vizuri, ananisafisha yote. Na nampenda sana. Arauga gicunje kinene kia moka kwenjerwo haha ni athurira maikangitie miaka no undu wa kumakania ni ati icikuhi ni ambitie kwamukira nyana kire ciekinyagia guku kunyihia wa giikaro-ini giki. Hii ni kazi safi, hata mimi naambia vijana wadogo ambao wanasurura bure wakuje tuwafundishe kazi, wachue kazi ya kufanya, ni kazi ya maana. Akija hapa kila wakati sisi wase tunapenda yeye sana. Ciringi 30 ikoragwo imuiganite o muthenya na kaingi iragia thiku thutha wa kwenja andu 8 wenjani ni uria woyaga ihinda iraya kurenga njuire na umenyereri munene. Na bei yake ambayo analipisha ni bei kidogo sana, kama shilingi 30, ama kwa wakati mwingine kama una pesa anaweza hata kukusaidia. Wenjani uyu wendaga indo 3 cia bata: gicicio, brush ya iratu na kanyui karia kagathikagwo macini-ini ino. Girifotera Inoro TV, jitagwo Julius Karithi wa Munene.